دوباره نویسینگهên kirin û firûtina erd û avahiyan germ û gurî bi xwe vedît û bi bizav keftin. Mawekê dirêj bû, ev kertê kirin û firûtina zevî û zar û avahiyan sistiyeka zûr bi xwe vedît bû, bizava kirin û firûtina erd û avahiyan ta astekî rawestiya bû. Xudanên nivîsîngehên kirîna erd û xaniyan diyar dikin, bazarê wan bi barodûxê siyasî û aborî ve yê herêmê girêda ye. Çend aramiya siyasî û seqamgîriya aborî hebîtin, bazarê kirîn û firûtina avahî û erd û xaniyan jî dibe bizav kevît. پێشی نوکە بازار نەبوو، بازارەکەی سفر بوو. ئەلحەمدولە نوکە ئەو اتیفاقەمە و بەغدا عالەمێ ئەوە گوا پێ هەیە، ینی ئەمە لەگوا پێ هەی ئیشەڵا لێ بگەنێک خەڵکەکەش ورێ و چێترە خەڵکەکە بخۆ کەرتە سەر شۆڵێ باشترە لە پێشی نوکە. هەکە بە دوای شتێک بگەن و هۆ اتیفاقە لێک نزیک بی هێدی وێ خۆشترە بی، هەنی گەلێک چێترە لە پێشی نوکە. بخو نسبة بزرگ عقارات هر وقت کی بارودوخه که اگر دیف وضع سیاسیه اگر وضع سیاسی باش بیتن بزرگ عقاراتش دی بلند بیتن اگر وضع سیاسی و عبوری راست یا اون چک وقت بجن راست یا دی اوش چک راست بیتن بزرگ عقارات برید مده کی مثلا 2014 15 ام بیجین اف هاتنا داعش تاثیر کر راستی عالم بچک ترسیا کو بازار کردستان بچک راستیا بس پشتینگی وقتی پیشمرگی داعش شکاندین وضع عقارات ابو یعنی متوازن بو و وضع هدی چی بو. Xudanê nivîsîngeha kirin û firûtina zevî û zar û avahiyan diyar diket, piştî nêzîkbûna peywendiyên herêmê û bexda rewşa bazarî baştir bûye û eger bihêt herêm û hikûmeta navendî rêk bikevin, dê zêdetir bazarê wan xweş bît û baweriya xelkî dê dubare dirûj bîteve û kirîn û firûtin dê zêdetir bîtin. ابخو باجر عردا یه وضع سیاسی و گریدای اقتصادی و گریدای پشتی با چند روزه که وضع ما سیاسی قال بعد بغدا خوش بی الحمدلله باجر مش قالك خوش بی بري چند روزه که تهود بايره ممکنه 10 روزه 15 روزه 11 روزه 3 روزه تعقدك ننویسی بالمكتبه کی الحمدلله بيقول که ساعه که هر برادرك 5 عقد و 10 عقد يدنويزيت روزانه و اگه صح که يجي تقريبا هر عرضه صدي 10 صدي 15 حتى صدي 20 30 يفرق كري عرضه Mavê hefteyekê bihayên avahî û zevî û zaran li Akrê bi rêja 10 heta 20 tilsedê zêde bûye. Eger bêt hikûmet li demê xwe de mûçê fermanberan dabîn biket û baweriya welatiyan bizivîrîteve, dê dubare bazar germ û gur bîtin. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.